Aba Rotaract Club yambarara bongera kwatara habeje n'ebikwato hamwe no kuhundiza bina ishomero ya Rwarire Primary School muri Nyakayojo muri Mbarara City South. Umubi bakozire no kushashurira beje bishare okombeka tanka z'amizi okuleta amashanyarazi mu ishomero no kureba ngo abeje ubona banywa breakfast y'ishomero. Actually bizimbe byona tukabirenovatinga tukabashanga amizi gari kizibu twabaretera water school tank area henyuma, and it's a very big tank, so tuize akabine kizibu chamani echamizi konkati yabinamizi okurigira habahire obuheza aba Rotaract Club yambarara ishomereri ribireri n'uburemezi obuture n'ubuteganize mishomere yabeji konkaruha masikongu oburemezi obu nubuza kucendera kashanga ebitabo kiriye kizibu chamani okushoma ebitabo twabadonating ebitabo byo kushoma twabahereza bookshelves aho bakubika ebitabo kandi tukashanga abana babishiki bine kizibu kuba kuzo mu mico bakani baba batakwija ishomero, so twatandikaho na menstrual hygiene project so burkwijaha ntubegesa nshonga z'emico kandi ntubaretera na sanitary pads. One of the focus of Rotary, we have 7 areas of focus, and one of them is basic education and literacy. So omwishomereri Rwarire Primary School Rotaract Club of Mbarara ehire yo munonga okukwera abana ba Rwarire. Rotary Club neyongera etha ebitabo by'abana byo kushomeramu, ebyo kwandika, ekaramu n'obucumu, ebitumire byahwera habazire okureka abana babo bakagumana biza kushoma. Okurigera habarukwebembera ishomereri okuhabeje breakfast kiriyo nichwera beji okukora kurungi n'emitimete bekine. Breakfast nibatho obuhunga na shukari derishomero rushashura aha muteki na nenku na nebinde bikugenderaho bitiyambire munonge bintu ebyo kipinga abana bito mu ishomero. Nisima Rotaract Club yambarara etuyambere nkito abishi netuyambere tureta ya sanitary pads. Hona ba Rotaract Club yambarara basimbirwe abo kwatara hishomereri ku rugengo 2018. Adolf Ayreka, TV West.